Mopresidente Cyril Ramaphosa o ipileditse ho baetapele ba bomasepala ho sebetsa ka thata kgodisong ya moruo wa bona. If we are to harness the momentum of economic recovery that these new investments signal, or these expansion investments signal, local government has to be strong, it has to be efficient, it has to be capable, and it also has to be well run. Mopresidente o re baetapele ba lehae ba lokela hohela bomasepala ka ha seo ba se batlang e le ho fumana tumello ya ho qala dikgwebo tsa bona. They look at the quality of the roads and at the quality of the infrastructure they will need to transport their products to the market. They analyze whether the environment is safe and secure, whether they will be able to protect their investments. Nakong ya puo ya hae Mopresidente o ile a angwa ke ho kgaolwa ha phepelo ya motlakase. We therefore need to redefine the way, I'm sorry about that. Bomera ba bangata ba neng ba ile sebokeng sena ba fumane monyetla wa ho hlahisa tse ding tsa diphephetso tseo ba tobanang le tsona.